Bilesizler, Bani İsrail, mına oşol Bani İsrail kavmunda bir ayal var ile deydi. Bu ayal şunday bir fitnakor, zınakor ayal ile deydi. Elderde özünün çırayı menen, özünün çıraylılığı kozluğu menen adamdardı özünü azgır ola turgan mına oşonday bir ayal ile deydi. وكان باب دارها مفتوحا وهي قاعدة في دارها على السرير حذاء الباب فكل من نظر إليها افتتن بها. Al ayal daim eşigini açıp koyup ele, darbazasını açıp koyup ele. Darbazasından kirgen adam janağı ayaldı körgöndө mına ошондой bir fitnaga түшүп кала турган, мына ошондой bir özünü кармай албай турган деңгээлде сулуулугу бар эле. فطلب رجل أن يأتي إليها ب10 دينار أو أكثر حتى يؤذن له في الدخول عليها. Al ayaldı zınaga çakırış üçün al ayal kadimkiyle soykuluk kılat ele. Mına oşol soykuluğunun narkı 10 dinar 10 altın tenge. 10 altın tenge olup mına oşol 10 dinardan göğürök akçanı beret ele. Andan keyin gana elder al ayaldı özüne zınaga çakırılat ele. Bol bolsam çakır albayt ele. فمر على بابها ذات يوم عابد من العباد فوقع بصره عليها في الدار فافتتن بها وجعل يجاهد نفسه ويدعو الله أن يزول ذلك عن قلبه فلم يزال ولم يملك نفسه حتى باع أقمشته وما كان له. Bir günü deyit janağı fitnakor, zınakor ayaldın eşiginin aldынан bir ibadatçıl, bir kembagal ibadatçıl jigit ötüp baratıp eşiginin darbazasından janağı ayaldı körüp kaldı dagın. Al ayaldı körgöndөн keyin fitnaga түшүп kaldı al dagın. Azgırılıp kaldı anı sululuğuna. Andan keyin Allah'a dua kıldı. Ya Rabbi, mına oşol azgırıktı, mına oşol şeytandın azgırıgını menden jogot dep dua kıldı. Birok bari bir özünü karmay algan jok. Oşentip özündögü büt bardık nerselerdi, özündö bar bolgon materiallarını, büt bardık nerselerinin bardığını sattı, janağı ayaldı zınaga tartış üçün. فجاء إلى دارها فأمرته بأن يسلم ذلك إلى جار لها وكيل عنها وعادته وقتا لمجيئه. Andan keyin janağı kişi oşol 10 dinardan göğürök akçanı aldı dagın janağı ayaldın janına keldi. Ayaldın janına kelse janağı ayal aytты, alıp kelgen akçanı menin koşnama berip koy, al koңuşum menin vakilim, ökülüm dedi. Mına oşol koңuşuma beresin dedi. Andan keyin janağı akçanı koңuşusuna berdi. Bergenden keyin ağa aytты, balançançı günü maga kelesin, mına oşol günü zina kılganga oşol günü kelesin dedi. فجاء إليها في ذلك الوقت وقد تزينت بنفسها وجلست على السرير في بيتها فدخل عليها العابد وجلس معها على السرير فلما مد يده إليها تداركه الله تعالى برحمته وببركة عباده وتوبته المتقدم. Andan keyin janağı bir kündü vada kıldı, oşol vada kılıngan kunda keldi, janağı jigit, janağı zınakor ayaldın üyüne keldi. Üyüne kerse janağı ayal çındığında jasanıp, özüne atır upasın sevip, noşunda bir kozdonup, kravatında oturgan uçur ile. Janağı jigit, zina kılış maksatında, janağı ayaldın üyüne kirdi, üyüne kirip olturdu, olturgandan keyin janağı ayalga kolunu sınayın dep atkan uçurda, Kuday Taala'nın jürögüne bir dagın korkunuç payda kıldı. Mına oşonday bir korkunuç payda kıldı. Al korkunuç Kudaydın rahmatынан oşonday al insandın aldığınkı kılgan ibadatlarının, aldığınkı kılgan tövbelerinin berekesi menen al insanga mına oşonday bir katı korkunuç payda oldu. فوقع في قلبه أن الله تعالى يراه في هذه الحالة وقد حبط عمله كله. Janadagın anın jürögüne mına oşonday bir oy keldi. Allah Taala anı bardık yerde körüp durat. Eger eşikti jabıp alsa dagı ele köröt. Allah Taala har bir jerde körüp durat degen nerse oyuna kelip, eger men azыр uşul işti kılsam, uşuga çeyinki büt bardık amaldarım, büt bardık ibadatlarımdın bardığı asmanga sapırılganday olup jok bolup ketse men kantem degen bir korkunuç payda oldu jürögünde. Fawaqa'atil hayfa fi qalbihi. Jana oşonday ele jürögüne mına oşonday bir aybattуулuk payda oldu. Fanazaratil mara ilayha fara'atu mughayyiral lawn. Janağı ayal janağı kişiге karadı. Karasa bayağı kişinin tüsü şunday bir Kudaydan korkonduktan al kişinin tüsü mına oşonday bir özgörüp kalgan ele. Allah'tan korkon nese öne. Faqalat lahu mallazi asabak. Janağı ayal suradı. Sağa ne oldu? Emnege tüsün özgörüp kaldı. Qala inni akhafullaha
فأذني لي في الخروج. Anda jigit aytты, men Allah'tan korkom dedi. Maga ruhsat ber, men kete vereyim dedi. فقالت ويحك إن كثيرا لا يتمنون الذي وجدته فأي شيء هذا الذي أنت فيه فقال لها إني أخاف الله وإن المال الذي دفعته هو لك حلال. Ayal aytты, sen hazır, sen tapkan mümkünçülüktü kança erkektir akçası жоқтығын esebinен taба албай арзу кылып жүргөн мүмкүнчүлүк бул. Эмнеге кетем деп атасың dedi. Ал жигит айтты кайрадан, мага рухсат бер, мен кетейин. Мен сага жана берген 10 динардан ашыкча акча ал сага менден халал болсун, адал болсун dedi. Мага жөн гана рухсат бер, мен чыгып кетейин dedi. Alam ta'mal hadal amal qat? Anda ayal suradı. Alam ta'mal hadal amal qat? Buga çeyin zina amalını kılgansın mı dedi. Zina kılgansın mı buga çeyin dedi. Al jigit aytты, la, жоқ, men buga çeyin kılgan emesmin. Faqalat lahu min ayna anta wa ma ismuka? Fa akhbaraha bi anna min qaryati kaza wa ismuhu kaza fa adhinat lahu fil khuruj min indiha. Wa huwa yad'u bil wayl wa thubur wa yabki ala nafsihi. Andan keyin andan suradı jınaq ayal. Senin atın kim? Sen kayaktan bulosun dedi. Al jigit atını da aytты, ayılının atını da aytты, жашаган жерин de aytты. Andan keyin жанагы ayal aga чыгып кетүүгө рухсат берди. Жанагы жигит чыгып атканда дагы өзүнө жаман дуа кылып чыкты. Акыбалым чатак болду менин. Мен ушундай бир күнөөгө жакындап койдум деп ыйлаган абалда ошонун астынан чыгып кетти. فوقعت الحيبة في قلب المرأة ببركة ذلك العابد فقال في نفسها إن هذا أول ذنب شرع هذا الرجل وقد دخل عليه من الخوف ما دخل وإني قد أذنبت منذ كذا وكذا سنة وإن ربه الذي هو يخوف منه هو ربي وخوفي منه ينبغي أن يكون أشد. Жанагы аял мына ошол жанагы жигиттин коркунучунун жүрөгүндө коркунучунун берекесинен жанагы аялда дагы мына ушундай бир коркунуч пайда болду. Аял өзүнүн нафсында ичине өзүнө өзү айтты. Бул жигит буга чейин бир да жолу зына амалын кылган эмес экен. Өмүрүндө зына амалын кылбаптыр, бирок биринчи жолу зына амалын кылар учурда Аллахтан мына ушундай коркуп атат. А мен болсом канча жылдан бери зына амалын кылып жүрөм, мен эмнеге коркпошум керек? Албетте менин коркуум мунун коркуусунан караганда көбүрөөк болуш керек. Себеби бул коркуп аткан Аллах, ал менин да Аллахым, менин да Роббим, менин да жаратуучум dedi. Мына ошондой бир коркунуч пайда болду ал аялдын жүрөгүндө. Fatabat ila Allah wa aghlaqat babaha anin nas wa labisat siyabaha wa aqbalat ala Allah fa kanat fi ibadatiha ma sha'a. Faqalat fi nafsiha inni law intahaytu ila zalika ar-rajul fala'allahu yatazawwajani. Andan keyin жанагы ayal мына ошол жигиттин тобосунун, ошол жигиттин коркунучунун берекесинен жанагы ayal тобо кылды Аллахка кайтты, ибадатка кайтты. Kança olsa ошончо жыл ибадат кылды. Анан канча жыл ибадат кылгандан кийин бир күн олтуруп жанагы аялдын оюна келди. Жанагы жигитке барып, мына ошол менин ибадатыма себепчи болгон жигитке барайын. Мына ошол жигит мени өзүнө аял кылып, адал кылып алсын деди. Мына ошондой бир ой келди анын оюна. Андан кийин жанагы аял өзүнүн акча, мал дүйнөсүн алды, канча кызматчыларын алды дагы жанагы айтып кеткен айылына барды. Жанагы жигитке кабар айттырды. Жанагы жигитке кабар айттырса, жанагы жигит чыгып келди. Ибадатчыл жигит чыгып келди. Келгенден кийин жанагы аял жүзүндөгү пардасын ачканда, жанагы жигит баягы аялды көрдү дагы өзү менен анын ортосундагы болгон мамилени эстеди. Өзү зына болгон эмес, бирок зынага баруу ою болгон. Ошону эстеди дагы ошол жерде дароо бир катуу бакырып туруп, корккондуктан дароо жан таслим кылды. Ошол жерде жан үзүлдү. Кудайдан коркуунун катуулугун эсебинен ошол жерде дароо жан таслим кылды. Жанагы аялды эстеп туруп. Андан кийин жанагы аял айтты, бул жигитке күйөөгө чыгыш максатында, адал болуш максатында келдим эле. Мунун ага инилери барбы деди. Айылдагылар айтты, ооба, мунун бир иниси бар, өтө бир кедей, өтө бир жакыр жашайт, бирок Аллахтан корккон инсан деди. Ал жигитти мага таап бергиле ошол инисини, мен ошого турмушка чыгамын деди. Андан кийин жанагы аял ошол жигиттин инисине турмушка чыкты. Ошентип олтуруп, Бани Исраил коомундагы 7 пайгамбар ошол аялдын тукумунан келди, 7 пайгамбар. Эмнен эсебинен? Анын тобосун ыхласын эсебинен, жанагы жигиттин Аллахтан корккондугун эсебинен.
Bu hadis Sahihul Bukhari degen hadisteki neme? Hadis toplamında kelip bu hadisin rivayet. Qarаңыздар, insan çındap Allah'tan korksa, insan çındap Allah'tan uşunday bir katı korku turgan bolsa, köçöde жүрген insandı da Allah'a şunday kaytarıp koyat eken. Oşonun tobosunun berekesinden, bir insanın tobosunun berekesinden. Bir ayal Allah'a şunday kayttı. Kaytkan ile az kelgensip, anın paygambar urpağından 7 paygambar çıktı Bani İsrail'den. Siz menen biz dağın Allah'a kaytkanda mına şunday kaytalı. Bizdin tobouzdun esebinен, bizdin Allah'a kaytkanыбыздын esebinен başka insanlar ülgü alsın. Köp aytılады da, köp aytabız ba. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'din doğrunda negizinden alsanızlar, Paygambar aleyhisselam'dın sözünün karaganda münözün körüp İslam'a kirgenler kövrek buladı. Kövrek bolğan. Rivayetlarda kelir. Sahaba olgan İslam'a kirgen adamlardın 70-80%'ı Paygambar aleyhisselam'da bir körüyle İslam'a kirişken. Kulk münözünün çıraylı ulgun esebinden. Siz menen biz dağın eğer oşol kulk münöz menen özümüzdü münöz desek, inşallah bizi körgün adamlar da İslam'dı jaktılar. Nauzu billah'ın tezkerisi olup, Müslüman bolup durup buzuku amallarga barsak, Müslüman bolup köçede zina kılıp çürsün, anda bizi körgün adam bizi Müslüman da dev eseptebeyt, oşonu menen katar İslam'a bir ayıp cetet siz menen bizim kılganımızdan. Müslümanlar mına şunu kılıp atat, sakalçanlar mına şunu kılıp atat, orangondor mına şunu kılıp atat degen söz, mına şonun esebinen senin kılgan amalın esebinen kelip kalışı mümkün. İslam'a davat kılbastan, İslam'a adamlardı çakırbastan, kayran aborot özüngdün kılgan işin menen İslam'dan adamlardı kaçırıp koyuşun mümkün da. Oşon üçün en birinci siz menen biz günölerimizni oylop en birinci Allah'a tövbe kılaylı. Andan keyin kulk münözümüzdü mümkün boluşunça kulk münözümüzdü jakşırtууга hareket kılaylı.